Il-kapitali tar-Renju Unit Londra teqpa' waħda mill-aktar bliet Ewropej ta' preġju mhux biss tal-andament ekonomiku iżda anke l-binijiet storiċi u politiċi. Chatham House hija waħda minnhom bl-iktar politiċi prominenti ta' kull żmien ikollhom l-opportunità jitkellmu dwar dak li jaħsbu fuq suġġetti varji. Joseph Muscat huwa l-aħħar Prim Ministru li ngħata l-jett li jagħmel diskors f'din il-binja storika. Chatham House hija l-Istitut Irjali għall-Affarijiet Internazzjonali. Dan l-istitut kien imwaqqaf propju biex jippromovi dinja ġusta. L-istorja ta' Chatham House tmur lura s-sena 1920 u sa minn snin ilu fiha l-gvernijiet, is-settur privat u s-soċjetà ċivili involvew ruhom f'diskussjonijiet wiesa' bil-konfidenzjalità tilab parti kruċjali. Fil-fatt hija regola ewlenija li l-ebda persuna ma tista' tiżvela l-identità ta' min jitkellem f'dan il-bini. Margaret Thatcher, Herman Van Rompuy, David Cameron, Hillary Clinton, Ban Ki-moon u anke l-Prim Ministru Malti Joseph Muscat il-kol tkellmu hawnhekk f'Chatham House. F'diskors li għamel Prim Ministru Joseph Muscat dawk preżenti rnexxilhom jirrikonoxxu orizzonti ġodda li qabel ftit li xejn qisu. Orizzonti innovattivi bħal servizz ta' childcare b'xejn, drittijiet għal persuni LGBTIQ u tkabir ekonomiku b'saħħtu fil-waqt li ma ssirx pressjoni fuq il-but taċ-ċittadin. Is-sem ta' Malta fuq livell globali kien rikonoxxut ukoll mill-President tal-Commonwealth Lord Howe, tant li waqt diskors f'Guildhall irrefera għal kuraġġ ta' Malta. We all know that small is beautiful and we appreciate that can also be courageous, as the history of the lovely and magnificent island of Malta confirms. Howe stqar li Malta tħalli impatt fuq In this id-dinja. digital age of multiple international networks, small can also be increasingly influential and powerful. And Malta, embedded as it is in both the enormous modern Commonwealth network and in the European Union, and playing a leading role in each, is an outstanding example of this phenomenon. F'Chatham House il-Prim Ministru Malti ngħaqad ma' politiċi oħra, kelliema internazzjonali u segretarji ġenerali tal-Ġnus Magħquda li l-koll ħallew marka permezz tisimhom fl-istorja ta' Chatham House. Fl-2009 Chatham House kienet imsemmija bħala l-aqwa think tank madwar id-dinja kollha b'aġenda u inizjattivi ġodda iwasslu għal dan it-tragward. Għaldaqstant il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat jista' jitqies bħala mudell li xpruna mexxej oħra minn madwar id-dinja biex jimxu fuq l-idea ta' gżira ċkejkna f'nofs il-Mediterran.